Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hatian Islam kong lo hormat. Thawai trai sepek-pek nyu agang halaya kong nyu ngak zalam na pak agang. Nyu bumpien na pak agang tengok kalai hasanan. Maka Allah Subhanahu wa taala ti hau vai o tengok pu zalamរបស់nyu pu bumpienរបស់nyu na pak agang makaninan dan Tok ti hagai akhiratih Allah Subhanahu wa taala akan hinga azab na paknyo. Kajwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala hu firman lain. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Maksudnya danជួយya Muhammad to paman lai Allah nan vai menghake kong phong zalim tonga sepek pek nyu yakni Allah patai pre ka phong nyu semrap ti hagai kong hatom mata nan melang ia pak nyu yakni hong tim te au pai sebab mai meng nyu bao puru srau ka tau to ti hagai kiamate Yanan di dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala hau hi pachbah ikan mai patrai sepek-pek nyu Allah Subhanahu wa taala nan nyu ti hau au vai na pak phong agang kong ngak salam na pak gang makanenan mudah-mudahan trai pak atah mengpu ngak salam na pak hai hagang untuk trai hau selamat mengazab robah Allah Subhanahu wa taala to ti hagai akhiratih هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين